Guasame an walle lera bana ling ka jan shanga me la shanka wal bangwan ka pai wero shana tiako bana we ka New Year ke bana we ka Christmas no an barwache ka ditot before kanu niam ne kon tilaber lakin YouTube da lakin dia gagrar so chaweka one of Guam Raiketin like Raiken Kabunkel ka Islanders special need content la Jiamara Raiken ka going kan wari michawe ka ma right now dear Jeno on can YouTube channel ko they can get they can hack you know yeah so no much la big deal bana ripon ko lat ko bana je link man chan right ko take network doran ki tangomane no yiteng doran mat kon kel ka jor to shal ka mo e ber no so kon dial te ngai ko te lat ko den wala mena te pan ke pan ga je kon ngaje no ko ngoni kon to kore kor medit ko ter kon me ter kon ke ken social media ka ter kon ba ga pin ka goin koni la ne we bine comment ten bokatin kon lat ken ka cause ken ti chal ka ti e bun la pe ken ke information nyam dana chiben but ber cha jojo go anu melet kena che ko wo gwasde lo en jan chala cha dung mon la mun an tame jalat kena mo ka social media ka YouTube right ken ka bun wo kan right ka media ne ken dit anu chol kan kume dung fe dwala no de nwar de ko ut ka gambele nwar de ko ut ka sa Sudan lat kenen go nena kan ji jewo de ko woch ji pinye du de ko woch de ji tarpam de ko woch de ka dil lo jok ka de nwar batin kon te gambele ba de ga nyoko mo woch ka ki de ko ut right kan long ko cha mon ken cha kanang ka kuje mo chikan be mal kap chung no be ko kon pele chikan kon benak no ka do ba chalat gwase me chen ngai kon ma wo kan mo goin kan kon gwase mo wo kan ka minyen kan ka kon chen ta mo kor ja dor chal mo itang kor mo che man chan ling nam da run wang cha ko la do man da no che rum bat ka jo cha la da wa kan kor kan rum men che to gene la ber cha rodien to sigurien to wi mangane ko jan la kana le ne won sigurien to dol wal kan goten kon tiketin no shit ka dol wala long jan gwala karudien to ten long ko dol wal tiga by the way tiga boka tiga ke telu dong mi jira men ngacha itang de ngaji no itang tedi mi che we ke itang jen ko kotaba wudo kotaba mi woni jin de doran ne telu ler te chwech de kotaba der te cham mi ji chobre reak ne ko wudo re gane madene bidul gorka bi jakala high school kan story take a church ana bidul wal bi jek te cham an lana we dul wala mo lana we ne ko lana student lan kana ngaje goka kacha te ten boko rundo ngwan ba itang special warda gote konde to korten ke 2001 kor dite kon kan kon gate kon la wur so ngaje jide ke lu itang men ko la jene ber ni chang ram ngej ber la ngaje no kan la kot ken wijen kan gote kon tu kan content la kot ke wijen bine ken ko ken be ko te pin ke baru den barbram do wi ya che dong cha bujek ana cha jing ram mo mi la rengan gwen mo dong de ram mo de ko pin ko jan ta kan le kon ba ka gambela ka jan ta let ken boni ta ma dor chal ko ita mo nyodo de ne ideal de kan te kan no mi na ka ber
cha gwa no mi ram mi tel mi le de ki tel match don che de gwa mo so jime ni kane ko la kapin ko la din ke li obe connect tel kam do din ka jo do din ke jan ta dan ci korje to goje iteng bo ade ko lar no korje malaro mi shang re ko sber la teken ku ye la regla ja ge ke regla ten kumitin ko jan reg mo to ci reg mi den ni tam la re re ga teten jen jen ten na mi shu wi ka dara ana bi je ga lo te to kwat te chwech te ngode no te cham I mean to kwat te ka wudu bi to kwat bi je te cham no te ngode te chwech ka te lul kel ban mi chum re re ga nen bu ku ka bezne wudu ka bezne den bi dor ko ken bi ku je so kore kon la terke la ka terke kuyer ken kuyer jan ta dan teten bi je ngode bi ka we bi ko nyin kuyer ken kuyer binere kon to ka to kwat ke kuje mi der re ga mo la ja palka ko chinare ne jekten ko la kane ti ti chal ka ti bunti kane de ni ka la tegaten so na mo jen dan la kon tiam long ko biga yu ten wena mo lokan ram chi we reg be kana ber you know la ber kana dan na ke biga lo iran be kana ber jan ta dan ti ke so ber gana kamra especially ke jar wona me kari po dan lat kana ke liu kana met ken ke de ni tin chal ke fana ka met ken kane dial ko kien so bane ngaje no di ankore me akor mi di jede ber ji kana calculate jek sire mangai kona ci kana calculate no dong de ko kon tiam ne ka tukde ka ngai kana ken ka dor mutot ne timo kui population dien ka ngode let ken ti jek ti chiro dien lot so gonya dien ka kon gwada mo men bunten kon en chaut tin chu right ke alat ken no ne na chineti konti la jisa Sudan ci ka bere wi ka gambe la ken tin kontin nyen mi mo e ka ci de mangai kon ci tok anu tele ne timo te be ka South Sudan ci de men chaling but ken pain ken ci ne de konta ka South Sudan ka poshala ci ken no ka ci ken no ga ping mi di ci ken no ga torbiel ko cha caption you know cha caption ai kon ber la gup ken de kon la buñ ajen mi ta mo ne okay hello biya kamal so na mo bu kon ngaji no mele roda so right now ka doban pai wa ci koromo ci kula let ci der rom you know according to information nan ci gwazame ban ngaji no bala ku yer ko mere react buñ teketen ka ci buñ ne ci wen gwadamo so mun yo no di berkaten bat ganga ke netin kon tila dini ki din tin kon lat kon ken wo ke dini Ethiopia but goda ko kien che ka gwara are ge ka wuje chal ko itang tele din la utan la tikare ga lo gan kana kwak ke bang ni kien so na mo mele roda kon rai ko berchi ko ne ka gotun wan sigri pore ngai ko na ka jen latest incident me an kore nyam ne tok ti kon diala ngach ano tuoge de ko tuoge ngai kon diala ci kon diala ngaje no chicken on ngo de go kon ne ga lem da domni but antama mi ci dor ya kai tar ka me chicken ro diala mu nyako moy ka taro dien antara mo lat ken ngo icha ka nyoko mi moy ka bong rage alo ka ni chin wore ci ne tin kon tere ka so Sudan ci gaben alo ci ka ne tin kon tin te role Ethiopia ci ka ngeda no kan de kon de nyin kaka so na me mule road right now mi de yente ka ngitin ki der go anu de yana ngat ngai kon diale ni siang nirun mi ci korche to la ber la ken kon nek yomi kan ngaje no ci kon ne ga long den bi kan kor bi ni kap chong bi kan buñ bi kan jatu wono so janta dan to gotam nyono kan buñ kel Canadian Continental Islanders I mean Islanders kan anyak charen mat kele lo bi kan and misinformation bi kan spread ka social media ne dia but ci jen la very important longo men bana goro wonen bu kon tok bana jalat bu kon lat mi lokan lieng de mu gorika ko ngai kan on the ground ngai ka manan lero especially and message cha jaga kormeshi anen ka video de so chala de jochi kan dia la ling ninta right now lat ken ka tok kan dia de kon ga jolo no de kon ga jolo ke imti tok alo tele ka tar ke tele ka gwat ko na la right now and then ka bina ba man dan lat ke ne to ba ngaji no lat ka mo she one side men ko dien ken ko right ka ko nwere shi ka mo na kan ban dum right now ka kwi mo na lo wona na ka court ki dol na ka ta dan gwi keneje dio ja dero gwa che de je but gwa mi mo shina dol la bene ken na kana
special chi tai chi kon chunen no pan no kana nak ne ke jewa e jewa cam chen me chi kon linga ne report en yam ne cha gwen no taram chi kana ber but che bu to no chi karam ke chi kana nak ka jen tai dan chi ben ka ja but cha ga joj ne ko gwa da na shal ka mo a bo be jen area da na cha ka joj ten no dia je chi kon message da na cha non kon ga dan kel mo right ke video ka cha lat kon jojo no chi beri ga ben ka cha ka joj ka chi karan chi kan je kana bat chine nyoko garbo ke chine ru wanche gar ko shal kane de konchela UNHCR kana hara ko de kane de konda chin la refugee de kan ka protect no ko ametitin of course chang de kon koren dong bone kane la be sikane be ndia la bene te kel lo dong nero ne jog barin yo buga naw nak buga ngoch jan ta dan te ke ber let ken ka yot chi ku kana yen e pinye lo buga nyin kana chi jan amma kane la nyin na dong che ya to she dong she chana ka jodan gwa da man so ko kuje mo ko ngai kon dial no kane la te ka yo la gor no winat betene be di chonka everywhere so no mo meritin anyok solution ngore enter right now kanani kanajek mi jojo gwan wodi bete ka tungwa long to ba kona ngai ka gwasen be ko bete ka tungwa ne to of course kor mi je to la berla kan la bit but we should be thinking and go ne do dan mo mushala bolo bana je security that should be the main priority right now bol ko bigo kon targeten ka gwasen be so another report jene ber chicken ya pinya no bikan wer bikan gadil target especially workers chel arienin ano netin konti la lat kum of course we are among those people in kono kan target but man gone longwa da gone no bine ngache no ano ram mo malalet nuore ka jino don kwaji target what do you think what are you going to do ka jen time ne ko la di bette ka threat run ba ji mo karek ka jano taram bi jur dier ka kwidu run che me che to ka gan mane kon dia ya chana nga jeno to kon gan mane kon ti cha yi ken cha ga but including ne de pai na kan tama ti jan chot ken chan ka balat no ne te nyam te kon de cha na ngai kon dial ka ngai kon cha da mandan mi di de long rai gat bel cha yiri ay bat no ka let ko mi di ano ngai ko ram dien DC my colleague ni ne kel ka teacher education Elsa and colleague Gambela my colleague ne jel kel kane to kane ko ken wan te cha yi gen cha ga bot ko gwaze dan ka jano ku kan continue ne jeno ne kan kon so target din ke la gor kan ram mo bi kan mo don ram mo mi ngai ke ki ram mo don de na wi ke shode kana gor bi kan bat a shet ke DC ki do chat jena ram di de longa community nuare mala na la ka ngi jenerun ke kure ka jala ngar ke Gambela ke la ka jako ba ka ngar rami mo mi le de long ngai ken jen ram mo bna di wi ke shode nyok dul gor ka bane longa la de long ano min mi di ka jano chikan yeri kan obat ka plan mi chikan lat ken ber ko jen plan da antikitin kan it konen na kana most of them ke tin take influence kan it konen take college ran gonetin so these are the people in kono kwa target ni shang 24/7 la kana goro de kana de kan kamu kere shuman tama we are getting warning information kaka kane jago moran jal bini nak mutene bini len and right now numbers of people in kono ku kan target rep kana rodian te la ganware okay te la ganware ana ram mo mi tok de lep ko social media kala de jeno bersha ne me sha de lat jin target ka kame kene so de ko le jogo no ne in gan wer kana mo ngum belat right now cause ngay jen go en kor me beto la tok bi mal beben but what are your plan ka kwi take do ka jano run especially kan bar ci kana target ne dia ci ngay kone la target ne tin kone ngay kan no ci right lu ko la kana logo no ba jenda dien no ba janga ke ci kan goro ba ka expose so na me tin kan den kone moy ko kore kamana kon one thing I can say gwada kono moy kan wari ten chi nur area o gwadlentin wona letin ko office ni ka biro ni so kan gwada to ko lan wala kan we la we to go no to chin wari telek biga ted protection especially ne content ganga na tug dile office ne dial ka biro ni ka bar la bar ne ne chama chela bore li be ji dong de ji mo kering mudi you don't know you never know so be je long me be so there we ka kan gat nur yal kon la no what do you think ngum be a plan sure agwini no by gang federal kama lana na karego na kana gwa kakabang na kana within the town yat kana tin bakula we are guardian by your gang tin ne ka jante de te tan gwa da na kana tin go na me go re charmi di
okay kon ting mi cha ja ba ting ne kon ni te ni cha ka loy ke jo teram loy ke jo cha jene you are gone. So what can we do as a community gor kon char ko we need way out midene ro dan char ga jeno ngum bana lat kon ti konti la lat kene ti konti let ke gambe ye the doran ba doran kwa contracten ten ko muktam ne dial tikan dorber you know so janta dan to mene jena ke janta men tamateni security jan chala lado ko bi malbe ben ko ba ber ba ga ta jog ba nor ba ga ta jog jan dan tin lo cha security akam federal government which is all right chajek kon korbo cha de tererek chirke mene de kon nyin kane kon ke ten la kon brana kane tin kon la police ni so ba police ni ken ba ga ta jog mu goran ko den bo we gwa dan tin wete ten chirke dawich so bran ba man tin be lo ne na met ko gwa mi teram jong teram rai ka nga mi she to den bi nyin kane to ko ke free teram kebi jele na nen me chang mi to ka ma ko den na la wa ja ke de bori ne rod me dan chicken de chicken ko ke gen 2024 dan kon me dan mi cha la ne kon kon ne mi chi nyin ke de wodi mu wa ye mag dorun ka jana ma kan ye gwa kon yen ten ngum de ye le ye ro gang so jan ta da lat ke kan jod ya la tin so na me de la mu gwa mu go de la ye en go gang ro dan ka bom ne tin dial kon lat ko yen bana we tin bi kon ka joy ken dial so na me gor jano de nywa ye ke ene bana jik ka le rodian gwa de ben you know ani bi atiko ma